Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Engkau meru suruh pengalat Allah sallallahu alaihi wasallam naksan rekon rewai boleh disewai musuh yariran rewai boleh haji yariran umrah takabbiri Risinin na bulu-bulu nalalui berkatalu takabir kena makadai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar karena kita konrewai kalau lagi bulu-bulu takabir tak berkatalu Asibawa makadai La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dek pros sangadin na pangala ta'ala alalina dek konsi na hunnay. Lahul mulku walahul hamdu. Na hunnay wiritu akarunganginan niya sinin na papuji. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Inalika pangala ta'ala paulir sinin na siwa-siwa. Nabaca tu makadai Aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Padangkanin rewa pada toba ni, pada makasihun ni, pada sujud tunduk ribuan na. Rega ongkana pada mapuji-puji. Sadaqallahu wa'adahu. Tolong ni pengala ta'ala jancinna. Wa nasara abdahu nani anda bantu atanna. Andrangi. Napasoro isyaga ikana jua sebab jancinna. Na alali na bawa pengala ta'ala wadinga. Pasoro mana isyaga ikana bali. Ketersesana riwayat maka nabaca tu makada kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sininna sewa-sewai birasaman. Nabaca tu makada kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sininna sewa-sewai birasaman. Nabaca tu makada kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sininna sewa-sewai birasaman. Nabaca tu makada kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sininna sewa-sewai birasaman.
sangadin na ali nami pong Allah Ta'ala. Napunay apa tu bicara nanya komana miritun ripa mana ko sinin na iko to ripancaji mana. Jadi stinajay na poga utawi napak dupa umak na nabita ye gawiri arewakan na poleri ahajing ni. Yare ka pole mamusu, yare ka pole rimuka, sitinaji na ciri bikogi lalau na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ano nareko macawi ni masa di kampung na cara na nabita na palasi ni tonangan na. Si bawa na paul makadai kumacawi ni ki Madinah. Allahumma ja'al lana biha qararan. Puang pancaji na kikor itu rendangan. Warizkan hasana nania evere toki dalle ma kasing. Amakoro kumacawi ni kampung. Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Papancaji ki aradda kari kampungnya nania dalle madecing. Aku maladin ni macawi nasuro ni tawe lau pawang ni keluargana. Ia wading biritayang ni atakapungan nasuro na pangan Ta'ala. Sarikon aja na takapung masa kuritu rikaong kana sila lona di napahang itawi. Padhalika huwa sunnah yan aro sunnah. Kotong kabalo takapo ibapahang itawi. Keluarga atakapung tamakremelon yang kamacawi ni. Walayang bagi ayat rukah lahu laylan. Nade nasitina aja majipu tapanakilo tapatakap di keluarga na riwatuan ni. Korona semakasing aja na tapatakapo wani. Faiza dakhala al-balada falyaqsidil masjidah. Nana rikotama ni riwanwai taroy na katay masiji awalan riolo wali yusalli raka'ataini fahuwa sunnah na sampaja kurituri masiji don rakang nama kuniro sunnah tanda ko tongkanan rewo tumatar yo masiji masbaja sunnah don rakang kuro sunnah kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuniro na pogaw suro na po Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Jadi mapakuniro cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nareko waktu ni ribolana ay maga ni makada biasa nareko tama ni ribolana aga na biasa sinapaw makada atau bakang lauri puata ariwakang lauri puata pabili laloy pun dia semi abala. Anare kumarendan ni radan ribolana
Dena na sitinaja na lupai papinya mana pangala ta'ala wasakur itu. Pakurmay na saba ang kanay pulis siyaray mula na pangala ta'ala na niyata na malabina. Andrangi kuburun na nabina dito pangala ta'ala to nasari pamasin niya sa lamak. Deno din nalupay papinyaman na pangalatala pamasina pangalatala minasabari maringi caning nati maringi papidale maringi ring watakale kang kana saniyasa. Jadi sinaje syukurulad riwirin dari pangalatala. Anare kodemi menengrami salah cede magai pangalatala matu. Kaya udah ilal ghafla wa dijajin repe matakalupa. Nunyan rewe pe masia-sia. Agang kana wading. Talama si payman rida say. Amma na rikutin ngerang ipapinya mana pangalatala na syukruki insyaallah ripat hamba yang pulaan dari pangalatala pamasi. Jadi na rekon rewe ni payman na papulis ya durakangit. Rekoro tania tanran haji mapacing. Pamadhalika alamatul haji mabrur. Taniana tanran haji mapacing kondreu pe mapoga wadurakang poga dosa. Bal alamatu yakripa tanran haji mabrur majipu ayyauda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Jepun rewe poleri tanah Mekah poleri Madinah ri ongkana maboko rilino mapurno ri akhirah. Muta'ahriban li liqa'i rabbil baiti ba'da liqa'il bait. Jika ongkana siap sedia untuk newe seruntuk pun na Baitullah ringun di bulana newe seruntuk bolana apa ngala ta'ala. Amo pekero yewe sa sana ada na are kangin are kumpulan ni tawe di tanah mapacing. Kira-kira makan dulu baca hati betul memorin kapaidana insyaallah nakipada salama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.